Okay, nimbula takvale na sema mai sigo bakarawai tiku ni kuwa bambul sartu kan bikem ni todo ko. Sa. Okay. Right, so okay, so let me vida tolu na kena ya sana ta kaun roven bua maduata dua bulunga na ya dana saivan dua lebura ramba ulama ilalang avesi tau mata lebu kenai karua bulana sau kei bua tau kei ni da kau ni tabua otave uni erongo na kenai anu yanu mula mula vivi kosoba tuni kua Barabi naura ena musa senani dau data senani dau kuwa natangi mau dia kenaya si boya ida kau ni tabua rongona delana mai kasih hena bantu Koula kay natini wai nunu Kay paini mai sekaka Tohu na kawai kami kamila Now indivi kay bampasinga Nandalo mai mua au diva Ena kena kana binakandina malua kena barabi naura enda musa senani tau data senani tau kuah natani mau dia kena ya simboya nida kau nida bua senani tau data senani tau kuah natangi mau dia kenaya simboya ida kau ni tabua sa robo binakan din na sera ya beke memnachika ni babalangi bakubuda sarangana bakanananu yani kibiti na rong binakan di tomonro to ne lalau ni nemani ke talendo ni baka baka binaka bakalebu be raun na marama na lang sertiko tale bat ke Sofia me bakango ni bula tiko ni marama bikenta na marami ta barong tiko mai gona Women's History Month na kana Britania sena non maru ta tiko na madongo na International Women's Day be bakau ni ba murit mena no programu sa surit tiko mai na non be marama eso na betambani ni takavaka mata takamai ia ni kuwa ta kalonga ta sara ni tiko na kada mali wendo na marama gas ni buli tiko na
secondary school na korni buli na Dudley High School suba baka buli tiko bikem ni na buli oti ni Dudley High School o ni baka rong tiko mena kabilangan ni kuwa da maro takasara ni sema tiko mai na maramangas ni buli ngo andi maute fa kor baka turanga men sara baka buli sarmantang gobuan ni buli binak maramangas ni buli. Madam nimbula binaka saka madam na vale buna nom ni be sureti mai meu tomani kemni tiko na kabi banaka nikoa. Sa bata tumanda na ndraki mena korturangan ni kuwa. Toko sartunganan raki na singa binaka nikoa isuwa viata walilai na uda na kabi na kendai. Sa totoka binaka baka liusaran na siya mo tumena ka binaka ni kuwa uklan niyo ni maramoso niyo ni nakabuli na moniti kina barombuka iyo marota niyo bangalal tikim ni manasing bakaraway ni kuwa uklan niyo sana ba to rochi baka numuta kadaka ni vale rai sana uchi talempek ngaso na bababi totoka bakawoti ndar na bit lata ka ni kuwa sompe ka na nomu recipe di bababi sa totoka bakawoti na nanta sarabati ko yani na nomu ni talendi ni nomu ni maramanto bababi binaka bakalem to manda ni mitik buta ka nando bitalan no aron di pamatal tikem ni manta weekend na nomu ni koro or ni basu ke na buno ni asusumikina maka to manda na rango maute koro baka turang me bakasa kayo tiong marama bunuaya ayo nangon marama ni som tabi mi da kon robe au basu talchinga na korba turang na keleanga kambara mai lau nunggu buli tebu main primary school me ada main secondary au susunga mai lambasa te kuchinga main lambasa primary li secondary school mana Holy Family Secondary School li bada bar juga ni Lambasa College sember new lay bulingas ni buli lau toka 1998 to 1999 yang bakiro nondo lundo kaitungan ni mami lecturer me LTC kito na the 2000 teachers, the new millennium teachers. Ang bakiro noong dolo tibutan ng gas ni Buli as a primary school teacher. My St. Mary's School in Lambasa. Aunque ngolumi subo na ang bakiro noong dolo katolo 2003. Ngolumay nambosa natin at siya tarabay na John Wesley Primary School. And my last primary school was Holy Trinity Anglican School. Semberan nule tomara tale ni na nungu buli turada ki USP. O sangili tanga kin na nungu Bachelors of Commerce majoring in accounting. Graduate nga na embakiro nung dolo chini kalima. Au sasanga saranga na nungu me upgrade na nungu teaching so autoki from primary school teacher to secondary school teaching. Mate sera nungu post ngole da kiserangai na mo si secondary school. Erto tikeu serangai dolor to na Ministry of Education. Yando na kan go wabni binakataka non to bitia o bakayawa lebon na kauli buli da makina. Na bulani be kani bote ke irna we kango mai daki ne adam dangan mai na singa ni ko se ki mami be tar chunga bote ke irna gasni buli berto Miss Eva kana no bongi Mrs Boletawa bote ke irtale na be korkoro ina mosi sa ki mami libe musiti na ni mami libe kilai boli mai dolo iyo so ngonungo au sa base chikongo I Dudley High School sa kabato kunungo yambaki and I'm acting head of department commerce chiko I Dudley High School. Totoko bakoti. O niyan do talita katumbya ka nga niyo se ngonelo lilay mo gas ni buli? Na nungo lengas ni buli atubo ni maramatinango.
Atu ni maramating nagua. She inspired me meu tarada que mai na nangas ni buli. At the same time, akria o talingana maramatinango meu tarada que talinga mai na field na accounting wata ke na law i USP. O sa va se votunga na nongo units meu bako te USP na law, but sarawatara na nongo accounting. So I think all in all, au vasukali stalivua na vabinibinaka. It was through her inspiration that I am what I am today. Yeah. Totoka dina. Au kla ni ndamaro takatiko na singa ni marama International Women's Day o katalanga kina na Women's History Month. Talitaka ni dabuta mena marama tina muni as an inspiration. Dara katatoka ya ni dareda na nomunrobi wala katimbaka ni nomunrobi wakani baka veluveni erau kina wa me sulema na nona raya ina nona tukuna mai na ulutanga mo muria erarawi kemni modingoma andi mote. It wasn't at first the singer. Awasangata saranga nungu nona sa kereme bia mulingas ni buli. But in time I osangeli singema se understand taka na bonua bina katakina na maramatinangu muli tarada ke mekina na taka vangas ni buli sa renga ni almatua ni matua era reida iliwe era reida yawa na kae. So au baba ni bina katalenga new tarada ke mai na nona vakasala au muria talenga mai na nona vakasala. Baletani not only is it's putting food on my table, but at the same time it's helping me grow in so many ways as a woman. Yeah. Totoka bakawoti. Baka manda na mwale buli ngas ni buli lo toka. Me baka dito ko ni mea bikem do na toribola mai kem do na new millennium graduates. O talitaka na buli ngas ni buli melo toka. Iyo, awa maru takaranga bakalebu. That was my first boarding school. I haven't boarded for the whole of my life. Sangili utobule saranga na boarding school and life without my mother and my father beside me. So nungungoli lo toka teachers college. Osangili te usabata mundanga nungu isulu. And it was joy. It was a joy and it was fun. Andali batobulia todo con la bicalala. Yeah, sembra bakandoni the experience taka may vale. Yeah. So it got you out of your comfort zone. Got me out of my comfort zone and made me started thinking another vosochi binaka another veva. Wow, totoka. Daru sukalista leman de muri me bakana mudabuti lambasa. Niwa buli ngame lambasa o susu buli ngame lambasa. Erwada kavaka me lambasa ro nana mutumbutumbu. Iyo nongo ratu sabagadengu he was an employee of Fiji Sugar Corporation FSC. Manindia to my lambasa nanguna kito tiubuli kena my lambasa. Sa totoka. Manager ucha salito sa tekeni uchi na kuna 1987 sangi promotago ko me general manager FSC lambasa iyo. Totoka. Bata binamo na maramatina mo ni. Namaramatinango, she was a housewife and a mother to the four of us. And I know that she did her best. And katungo ko kimdona lubengo evango kimdona nungu matnito eva. Yeah. So yeah. Sa totoka bakawuti. Dari nanon na sulemo ko na bakasala motor na accounting se mo ada bulingas ni buli na nungu tarongan na tarayaw no mo yaw isa rere ko talbek nga gas ni buli ya andare na no mudin goma na no bakasala na reyaw iti ko na maramati na muni yan to kau talitak na yalo talangang ko bikem ninyo sa may ba matabubale kila niyo na siya ni ngula tabarawa na wase ni be bakasal
may bina maramatin na muni mo din goma. Idan ko nangonongo sa turto na kanibinaka. Siya daw? Iyo. Ndo nakando tuko na biyo maramatinango. Leo na ono obinakata motarada ke mai na lo wata ke na accounting baleta mo kila na vika vakailavo ke baka endona project ndato na ngole baba matu wale, at least somebody in the family knows na structure vakailavo wakatanga kina na legal aspect of everything. So I my hat off to her for that wisdom. Iyo. Toka saranga. Nung tukon mi atum do leva, erto sa chuk na kibingo na tavim. Ko nga sindundo vikito, tigo bolingo via vivale ungarabi ko chico. He's been sick leave for so many years now, so I've been the one who has to look after him. Ko tarabi ko nga stalinga via o katulu chico na matu vale. Talanga si chico, kito chico pachungango we loco, but he's in another house. Ko ngonin dondo vikito, sangi tara sarangango ko na non masters in architectural studies in New Zealand. Sa chubulongo ko patikirto na nabitina ni Australia. Sa totoo kasaranga tagare nirtuletolo na turangan mo to na nganem. Klakem nila kena ngoneleo totoo ni deti ko na ngoneleo na lamu ni bupale dole mo na ngonen ta puchketa patamai na vete di chiku vikenda na yalo ni da sangana viva con tua patatak na bakaleo isa totoo ka umarata ka bakaleo na mo siya mayana na mo sasanga bakabuli na mo sasanga ni ningkas ni buli rani domadan na mo bakasala bera na ngonelewa so tambek nga na maramatina sombe kara tatanda tumbek meranggas ni buli iya sa bakawatim beka ara tikumbek go ibalem baleta na ulutangan ko ni buli na bimbi ni buli kena non rasa sangat talaga merangkas ni buli doon mo bakasal na tikinaya yandi. Iyo binaka medama bikem ni nanongo itokani bikem ni nangonelewa na lubiki mami ni warong tikumay na singo binani kuwa na kalo esule chuko weekend endo ni soli merao ninda bakaya ngataka mebo weekend kina pat kena nanda matu vale na vuli kena vuli toradake oya mundanga I believe ni ekambimbi weekend na ngonelewa ando nungu bakasala bera na nungu ngonelewa so ngona dombi wati tikimanda na subject ni commerce kena accounting sandola kona biwasala ta kilom ni classroom batina do kabir nungu ngonelewa ni dakadaka ni buli bakokowa ni sangasara na nomu ni nguto do komuniado bandona bakatangin dingen ni buli merao ni rawa ilabu kina se rawa tekina na nomu nimbula as an independent woman. In that way you do not depend on anyone sing nyo bara bitang mumbula bindo tale buanga nakalo nonomo ilabu when you nangono satibu takataka kina kuni se obangara tale endo na tangani menomu itokan ngande manda maruta kana nomu sende travel the world mangono ni sa oda kina na ngande na reidi pura kena wat kino na kake desa warto katu na kalobi kena ngaraba no matuwal ngarabi tamam ngarabi tinamu then think of settling down baleta na kaloe na reidi chunga na elonda ninda takavan na vika kede na dina lele ya chungor weekend na kaloe na viva kalunga tatek mai weekend Wakanda ndo sarvi kemni na chikupoli valo ni nanomatiko ni se awasar na bono ni riningoleva membaleta nanomu ni bula bakadaka ayo challenge te kemni serangan ni singa binaka ni kuwa kunyon dambe bakam do tingai vale stand up
find an opportunity in dono vanua baka ngataka na nomu talent lele ngori ketungor bi ko yo mndanga ungas ni buli au senga ni dia nguchi na longo au sanga me do talena burbur ni lavo me baka kati ko Dr. Tarisi me buke ya wat kena nungu matu vale me kito tos tunga na bisinga virto na lubengu au sababu leader to talanga na bababi oro na lubengu tangani sa chingo nungu step daughter au sababu leader to na bababi because ni na project lele orto bet ka orto sarto me kere yao mami rini kito tarasana orders na this week abang okay ko tamana nam do order do bababi seranganam do keke and then I'll help you deliver your goods. So entrepreneurship we're nangone dabang bimbita chiko na bakanan nanu entrepreneurship ondo rida bagale bubuir na wekanda na baswe wata kier na wekanda na China oira bonora chicken rasini manduata kana davera da kavotiko na volvoli taki sena era uniform tungara lista la makita rali volvoli taki so it has to come from within na willpower chibubiko kena na urge ni no moving na kata mo sanga na dona bunwa o bina kata mo yada vai iyo sa totoo saranga maro takana mutuko na maya na entrepreneurship balet nili mo na lesson ni bango yandi sing do bata buli baka lebe ke korni buli se sa chikum beka sing so chini to baka mata utaki me baka tabuli di mer buli da nangone me rari talangani tiko na nonra ibur-bur nila mer sanganga batakira au talita ni tiko na nomu tambana ni commerce so toron accounting kau hejo dini nomundo tambana ni commerce i Dudley High accounting and economics government na nomu ibakan re bir talangan tumbu-tumbu bir na lubenta jo talita ni ko ni dorbitala no na buli wakatalangakin na sasanga ni darital so tala burbur ni lab so you can have both worlds happening at the same time ronin do man dalo mo wasa natikina iyo do wase bera na nungu ngone so nungu na me do ngole mer na tumbu ay wate un taksara na musti awate un taksara na musti nungu ngole ani awange teguna tanga nito do usually in a secondary school do chico na department wat kena madha onindo na department so do chico na madha oni commerce buno kima mgindo libetal nota kasona activities en rukuni department ya na commerce department era rini da kaber nangone en alumni madha ya so oyom do bambi mbita bira na makade do kabira na dhabangone rini kota mai vale kota me bale na bota vio kasian dalo mer me bulbul taki korni buli $5 dona bota vio ka am danga daba endone burbur nila ber nangone ber na tumbu sangin bosa bir au bakan reta ta bir na bimbi ni investment labu layar watamena non rabolo bulitaki na bultakin dalo bultaki angona belupen ranir se ambaki ngoni chiko tobule muni ndolaba na nonra unit trust account tobule mran ndolaba na nonra pigeon holdings account lebu chingo na kambani era chiko na stock exchange era reni boli kina na tumbu membale tir na lubenra rawan ni dune buru ni labo binaka lubenra nangon narsane ada bani kina na ambaki matua when they reach senior age like 21 22 sana rautu na ilabo ni non raso ni buli maybe 21 era reni tomana tali chiko era nangone na mama relabo ya merarin tarakin doon non ravali ayun do baka ngataka baka libo ber nangone maramatinang wa ala ko may biyaw amitar tori basal nga biyaw ngi terengiaw na zaba na balin investment ang gitu kuno ba okay na investment go you put your money to work on bitana no milabo na lomnin do na company or tungi daga no milabo or tungi sumali sumay na no interest na no milabo ya
Sangitarnya mo ko yung bataba kaya ka umbita na ni mamilavo na marami na ikileanga kamara and nandun na abango kaba. Do it. That's a good idea. And she did it. Ngeda kaba na maramati nangu and till this date duna hurhur na duna ilapulibor sa tokobol na nonto unit trust account na maramani kaulau inaikileanga kambara lau. And au baba ni binakakina na bakana nanu leilaya erna siangan ni dabo erna siangan ni benefit ngakin o erna maramen ni kuwa o er telangana luben dana basing ni mataka erna le erna le terana kena binaka so sana boleh searching bi erna tumbu it's not too late to invest now Sedia serangan kau tukun maya nile mga nangono ira na kanda na India so ira na kanda na China era tiko na tambanan ni na boli ta kina na kan bisinisi na rata nga bi kanda na ituke sebana era wasaranga orto na lubengu dorbo ngonen dondua se kalasi walu chikumbek nga se chungango rena mosi kalasi walu ni na mosi sa primary school sangindo na nakaraka mento daka chocolate balls lalai mengendo la ko abo ke menon rachesa na turang gas nibul maram gas nibul bunora lingune ko chico kina and ne la berota muka ka ko mami sarot nungu spending mano yo marro searching lesu mai su wango meredo ko nindo na kabina kato tumbuna o maramati nangu na dabe ko bina kata ko lubengo bina katongo okay awa kono nane la bolilinga la tropa banta kalibu ki tumbuna ken donga na kalile abena kata bolia tumbuna he used his money just for his Moroccan no tumbuna so I thought entrepreneurship weekend ani toki sang nindo tiko na nonda mindset ko e umbuli kenda kina na lubenda bote ke kenda ni tumbu develop takina skill ya ve irna lubenda ondore na ngone rendo buli taki costule si tumba rendo buli taki rote na elongo do la ko seranga na do tareo seranga bagale bona nonra mai buli taki sono no sandore da me ko tamena kenda roti yo roti da bungori o de embulia ona me ko nimbuli roti chigo chinamni nimbuli roti chigo kemni buli roti ni buli taki roti meren roke nomni burbur ni labo kan dir seranga bi bakong geti bernangone merasa buli seranga nangone na merare da burbur ni lab mempeletir don dina na buli lewe wala matangay na numukor ni buli may dadli hai na namu zakabuli tikongo sate kabudin ko matiko na ngone na raibongo dina ni rabuli tiko merpas no rabitarongi ya ratalanga ni sara raiba kayawa mer tik butak talanga no na business bakatakir sa nito tambananga na ngas ni buli ni commerce department sa kaban niya bakingo nung kuchiko kina excluding last year na year before na tulne baki sa oti doni nito takatacho na takapcho na market day during nito commerce week oer nangoner sando kutu mai na nonra kamera me bolitaka endo mendanga na rubong gela kumai sa kutu chungo moko na earrings na dabu socha avia worida okay arendo mbeka na burbur ni labo be ranangone bango ipale iyo so di bala pekin endo na skill era yang ni kilan ya se chigo ni tigo beira Bleta nangone nango sa non rata chana taliboni. Rasengan ni tamna ngon mera expound ki mera le discover takamai na talendi kabuni takiti go beira they have it but they don't realize that they have it. Iya.
Sa totoo saranga di na todo ko endo na boleh live mbek aron ni kae bi kam ni nagas ni puli nangonong ko na nanoto pa kay ngatak pa kawasma nangoni puli na non telefon baka tak mata na lawe kor ni puli may dadli tara ni rakote na non telefon ni nangone na lamun di bal ni puli kaya ngay tambo dadli tambo sarang anak kau telefon ni kornibul ke confiscate kendo na telefoni sa kau sarang abandan no bi principal o tumbu ningone confiscate na telefonia nange o iranga tumbu merange bangarali suma na buna chico kina na telefoni Bleta na iya na mas tunga nangon na laku iba ler ka nunggu telefoni sa confiscate taki so kito na seni betar bat ke ni tia tama se tintina iya nangon rangol meki na san gela ko kana counseling wat ke na recording ni disciplinary act de cornivoli iya sandir kembal bal be kemni nagas ni bule sa cikutale do talmbekan na sala ni nonra mero baka tabuli de ngone na baka ngone tekini kae di cuka ngana ngone baka ngetekini telefoni binaka na telefoni iya mengaro na kana baka ngetek misakuni baka ngetek tunga ena be ngone ke cuka ngone buli cuka ngone telefoni mero kay marro don dina no boleh lebu ya dia iya Isa. Iya total nesa no ore ni reda. Ora nangoni ke kara baka ngatakan do no telefoni. Era ni reda so ni bagrete ke binaka. Ni so nangoni na bese burbura de era itu na mona liba na be kara takava. Era dula era bababi. There are so many wonderful examples around the world. So nangoni era buli chuknga sararawi labuti. Do mo tanu pamela tikina. Is na kay chiko na internet from A to Z and onwards rarinibuli da mandanga na mebakaw ni sakay na dula na bababi wakatalanga kina na internet provide ka indo na platform mera market ta kana ka era sa rawata chigani bali you can use Facebook and Instagram as your marketplace. So in a way, bakaya ngataki ni telefoni and inaki binaka is good. Let rarani rawi labo may kino erna luwenda. Iyo binaka nga merndo monita chik nga merna tumbu na kena bakaya ngataki na telefoni. Iya saranga. Pero bisa mati chiko na bira tumbutumbat kir nangone di na saranga. Lemo nangone sambil tu ngone me lewatu nga nangone baka ngatakin telefoni nimbiu na lawa baka ngatakin babina ka nangone totok baka wote kun chiko mengon na maram ni rewa o api kursi boleh binakan ge api kachiko mo ko developing entrepreneurship skills. Di nasaranga kimbali bali if we start early kaya ni tika bumantanga me korni buli sando na tos tolean dia yes mera kanga weekend na ito it's changing na non the mindset menda viso tanga na non the mindset okenda sa senga walanga ni otao na me ka koto chung maingongo children can actually use their talents and skills mera iklamento na burbur nila boleh vera at least I mean even kamdan is kesoli chiko vera $5 dona madawa men non pocket money $5 dona madawa non pocket money on to madal takabir non guyanay ke baka $5 dona madawa no mani kilana no mani pocket money ikore ni budget taki ko babinaka walanga budget taki ko babinaka maybe you use $2 in the week and you save $3. Maro chigno no mutol nandole ya me adopsar ni kuntola bontono no unit trust account sangi ker bitabat ke tana ay sasip tung gondono no ila bulai renin robuke wala nga mulai ida muli tola pamandanga kena no unit trust account ondorida awa matay no gayamba kinungu ngole medadli high school endo na ngone na dano siteri watching an ngo pamadala takngana importance of investment
Salindo lava sarango ko na non account. Tala ko mo ko madam nungu form go no consent letter ni nakitango sa kabwa kengo o sa vitar tar som tar na unit trust sarto kamarto okay bakoti ko mai bat ke na tumbu me sa mi deposit na labo. That was nunguna se ye 9 kino ko ngo sa ye 11. Saya 11 go sa kila okay nangon go sa to su chigo na investment. O sang gitu every year berto na yan ke utarain na yan non tuno bir okay. Kila ando nangon ni chungo that high school she's done this. Aumbuli kim ni dakaba talenga you know dia ando na buru nila because so nangon na sende ni dakaba. They will not be able to do it. Yes, so around the cover entrepreneurship mera dava merli boli taki bambimbi weekend na ito okay do so libali to weekend na ngalala menda ngole bitutu bitai bimbu bine bitalebu ni bakanga taki so na ngoni sale mera kila mera market taka kia nangone na kara rawata ival may vale maka na babi pai aur ni babi pai ni volta ki ke okay dono se daka roti ba mataka veira sing rawata na daka ba this is another way that they can save money through investment sa toto kasaranga ya doni barte ke binakaya binakabale bisteri ke warong cukup ke gosteri jadi na barte ke binakaya o na marotaka ya ndini ongas ni muli kasaba mure sarangan dono mongoni muli na kautukun sa toto kandina ro marotaka na ni tumbutu Ramarotaka ngone sa usakachibu ko otake na sa ro deposit no mela kako iya madam sakauta ko sana deposit ngana vole kani either every fortnight every month abango iyo la vole le da $65 mandanga se $2 le tomana tingana no mo investment na unit trust o isa tala vongori ge ngono sa ambakiro sa vulkando kini kuna re no mela na maruta ka balew Santuan dia na raibna ko mi wase weekend ni kuya yan dia na bulan ni mama roy se na investment to na bosa bimbia ni le weekend ba kan ito ke pakan to sang tumba kan ni matata na imbalan ni bosa ko na investment ni marota kan yo wak madalta ka binaksar na bi na maramuti na muni ni na investment ni zakata ni labor ni ba madalta talimata ya. Iyo na investment na nung nila bumararo yaran nila imbita na so na kamba nilele bumabakana unit trust of Fiji, Fijian Holdings, RB Patel, Flour Mills of Fiji. Tigo tali sotal na kamba ni oniren li marro ilabo kina sa nangay tiko en do tali na reward na na interest erto nangay liba kurieta likin na ilabo sa ambita raw chiko. So, na baka ngataka na ilabo ya mera taka so they invested elsewhere. Profit ang wala may kaya rangele bita kinanom ni interest and then you can receive dividends from them. The dividend na ilabo o rawata na ilabo raw may na profit ni company o invest kina. Iyo na nomoy wasi iko and nangay soli maybe ko through na tamya na dividend So rawan yok tara na mo dividend mo maru tagati ko na mo dividend every 6 months na be ono na bulan do solcho na dividend se iko rin tara na mo dividend niya ombito lestal na mo tom tara na mo dividend ombito lestal na mo tom mengay tumbu chinga bakali na mo tom we iyo kaya nang kaseng ni do tukuni bakali bo beira na pamunta nga pambimita chi weekend na marama aure de chigo me namosi levo na songo baka marama era tiko ibu ni asitu mandanga bina obat ke le tamai sovia bat ke china sovia ronda metal no takasona kila na marama non rotombuni kanon ra ongindo tukono be le ndo lavo nom do unit trust account bite ilo nom do lavo na marama bite kenna bide nom do trust meri ni tumbuti kono nom do ilavo kangando rawata mena nom do boli takingori dom bitilom le to ndure dar to marama mai vaker to marama do da ka vaka erando mama kutu na susu to ana yika na tete
So sen ke mamal mi hado chingai ka ara ondarin tarango virta kanan basket ni arbi patel virta kanan basket ni unit trust nangeli tumbu mai kina na no mulavo. Isa dona vuli levo mai wasi weekend ni kwa yandi ni obakro ikina ia rabuli kina na ngone talita kan o tabutir chukuna na ngone buli me bakata ksteri sa raka taksar nga na kay bulida sa tekbo marroya na sede ngoni na ngone lele mai sa tundo na sede sa marro itu okla vembole indi na vital no ni kwa me baka weekend ni toki ni ndo levo na tataka onga levo na songo enda vai te wikina kokona no te siapa ni biokani ia ke baka me laku roro ti kumbeka taka tiko na songo taka tal chunga na mama roi sia ngai beka ni ndone lenga ya tapa na murai ni tikina ya Iyo ke daka tiko na songo se na ni kenda na kaibiti nda na itoke dono ndambolo tunga nambolo ni songo ndando so seleva ki menda zakaba bate ndona nadavanda vinakata akeda kati una songo bango bate kena mama roilavo kila na mama roilavo and ave book ke sona songo and ave in the future na la komai at least a chico na no cushion ni klana ila sa tiko rotiko aronio vevo ke ani na kena the kabina ngarabi no songo ya iyo ia nangona ni kua do kaina nungu principal ni se chukene lambasa college you suffer now you enjoy later totok renda butel baru you suffer now you enjoy later. Wow. So na namdo gas ni buli ay wasi chiko kwa na namdo buli melambas college. Nito principal saranga Mr. Parmanand Sharma. Iya. Andina. Dono na usutu ni be buli dito kaya Mr. Parmanand Sharma na you suffer now, sacrifice now, and then you will see the joy of it later. Na maruta ka na kayo sa sacrifice ka chicken nango. Totoka bakoti au bakasam taki steriti ko risa nangonengo dorangon mikrono soto mata nangonengo dorakan ko talita kana kaya kava o mando bakasam taka yandi na weekend right okay klani sa rale formu 5 formu 1 formu 7 nangoni sangkai dandong ibangangara na sekolah sivi ganangonongo enrendre chiko na sekolah sivi ni sasiang ni bakata keliu na ni tongono beka se levo na sekolah sivi tu na PSC na FAB sangkai tutel tu na multi ethnic scholarship tu ya go serengan na mamaroi lawango bikin ni tumbu ragai le buli nangonia satu na tombu merta tarkin mesomkin on betul endon beka ya endon serengaya Dr. Tarisi ke nir sa tiga bu save up tinggal mera invest tiga be luben nanguna nanguna rse ngone kina ngengone ramba ki mengona mersada bani kina na buli torot ke sa tiko rauti ko na itombu ni labo mera kila mera error ni bakanga takana ngona sada bani kina teshim betanang ngonongo erongan nakasachi ko na topas nga wati kina tells what ke sangela ko chumer na overseas scholarship Aussie scholarship endo yakini sa mbito takimana Fulbright scholarship with the Chinese scholarship India scholarship Japanese scholarship yo irna scholarships ngo oira sing ne binakata na pasi walinga oira binakata na pasi with quality marks do vena luve verna luvenda nangona ni kwa vambimbi ni terere chiko na year 12 na year 13 aurida na tambangone ngo as long as baletambe kan balabum be kan ni COVID break ni wasakiao baletambe kan balabum be kan ni COVID break salele bubira era saba kasangara na dakadak mebu kira kina nanda tumbu ivale na volika kana na nanda rent na wani so ni libo na wai
Iyo na erasa op mera dakava na dakavakaya erasa yang ninge dakava ini na nonda dakavaka ni buli. Iyo so erasa chimgo nolom ni system ni kornuli erasa bina katawali nga napasi. Iyo weekend na itoki na kambimbi menda bakasamata na pasi is not enough to get us a scholarship that we need. We need a quality pass meraoninda rawatarawani na nanda scholarship. Yo ver na tumbu vambimbi ver na tumbu era se balu bening ngoni tikongo ngo se ngona vinak seranga mera invest bena nonrambula na lubenra mengeda bana ngona sa mbaki rosa ngabul kambe mekina dasinga nikila na dava na vesa uni matanitu na vesa uni policies na vesa uni scholarship dengela kola kunge ngona sangeda bukena nonro fomu bitu sa sing dona kai kito we don't know what's there in the future. Yeah, one thing is for sure ke vakara te mamaru ilabo ni gorna tumbu sa definitely nga nalubenda malako merli pulitor. So that's one thing of savings and investment. Yeah. Baka mo tuko na meya ni ira na China, ira na India. Gosar na tikitu ni non rambula se bala. Iyo. O ira se nganira manduata kana kila na nakaira takaba mera rawata kinan sona ibur nilabo o ira ngo ira reni ruotu tolutu na bur nilabo era rawata Blatanira tusanga kai kake ngai te bunga mike weekend iya so toto kasaranga maru takabali na nomu wase chukmaya na nondo bukira na ngoni okenda talangan tumtumbu bendarai na sana rorua me be kenda na maramatina da barong chukme kamingo tali ni dari chukme sono marama era tiku boleh ngai bali sar dula ra daka butu na urun di bakasam takaya di na maramatinang we kwe maraman do tali sala ko na tali sagala ko bata na do daka cushion cover ando bakasam tak do sonombong me kito bulesen chiko sa kol tak mo ko bikito na cushion cover me kito dula me bukena na ota ira na maramana sira do ota chumay bikoy sa kito yando na cushion kito sa na dula iya nung kendo rele so kito bakasam takisa na maramatinang ko na do ray na sana kehe siya kanin duangan ni buru ni lawe lako na talimbe lako mayor na oto na talimbe sangay lako matokwan na dula ni marama to dula sangay do lako bata na usodo bakasamta kanin do lewuli sember ni le bonda na kumbasa do takokwan na tamarin nakana tamarini so nung nakana faji ni do lako manungutan do lako na besay biti na tarwale do lisuma do kutumo kwa na tanga niwe na rasoli tumay na kanda may lao may wano leo may kandabu sa kando zaka na kari ni umbo may zaka kina na tofi may voltaki o sa kando bakasamta kani sa kalila undo baka umandua mulai dami to na basta midoli subat kano ko kontena sa tangon nela to may sala ko to may na mandua yeah deep down I'm thinking about my mom bakasamta na maramti na she's such an entrepreneur na no bakasamta ko na so ni tamarin ko maya meno ko mo dari sing taram mo la ko tiko mo lebuli kasi kana buli tik tamarin yo sing lako na bakasam seranga ni matua ya bakasam seranga ni matua era ela matua ta kana kambele tikenda Gari sarangay tayo sono ko nito release nangon na sa tangon bakanda zunre takay na oyo salak na muli polisi saro to man burtik yes block na tapos chingo dito vale sine nga nang dolo ba na fridge sa wala kanila luto nga may natang as block iya takay rin na ira na maramatina okay na maramatina na kisar nga di na malindo na vale okay na nambula makilaw to man no mure na ulutan nga to man no pamatal do wata serena wata kem ni Dr. Taris na bangana nanungori weekend na tina
ndo kaya ndo naturanga waranga to waka kwa I may be the head of the family, but my wife is the neck, and the neck always turns the head. So we can the namaramatina and the warungo chikana kavinikua chik sarangango ribike muni na vakananan na vaka sama na yalo ni tosoe na matu valiliu en na kena sanga me sotel me na burubur ni lavo lalai. Whatever you can do merau ni ndarawa kachukina. Pakamatu vale o talita kasarangan na ka ndo takaba na maram kinamuni Dr. Patricia mo ni volita kita marini ni merau nga kinanamni so ni bondo for the next day. We don't see that now. We don't see that now. Ondo redi ranangone randoli voli takichiko da moda rika costule situmba. Ondo redi ndo de muri merkatundo bulbul taki wakndi minga ver weekend na ito okay eu kilati redi chiko nangone au kilati go sengani ngone ngo tinana otinana tale ko chiko mai le voli takango merao kina na sauni kenda to na sauni ke mo bakasinga levo ni mataka. So weekend na marama ite okay au boleh kenda chiko bakalevo ninda revi iranangone ni volleyball teachwa. I know it's child labor, but what can we do? The circumstances are erna lubender sabi bukitali chiko mai ena sangai menda tigo bina ko kenda na matu bai. Yeah, so entrepreneurship weekend na marama you have it in you. Chiksa chungangor weekend na marama tina menda tau ya butaka endo na business vo eno lamini nondang dui mata vo bai. Yeah. Au endo nungu ito kani bina ka ondo buli bakale vo and I put my hat off to her, Mrs. Wanga Bakatonga, Mrs. Mernaisi Wanga Bakatonga. My sister is jack of all trades. She was one of the teachers for layoff but she continued. Go so I read another post on Facebook. She's selling lavandrau. Savula lavandrau for petrol. Okay, lavandrau loco. Naumbin loco, French pillows, avango. That is entrepreneurship. Yes, yang ni bakananan kakamay na utina okoenga. It was through her own initiative. Nanon na bakasamtang mo pa ko nakandang na mo da kaba meron yung continue tachungan nung support ta kan nung matubal. So weekend na maramatin na ngone kuni bakararabi to manda na ina kila na ilabo weekend pambimbing na tukoy vale. Find a way to start up a small business running. Then ni daka saw, daka taumbe, daka jewelry, pulitaka. Etiko na market. People are there who are willing to buy. Sa kandina. Talitak saranga na market itu wawulitiken, in the Revenant Tamata Tamsakayan, yeah, he has money. Eh? Yes. He has money to spend. If you have something to sell, somebody has the money to buy. Yes. Bebukano niya kaya rin iba kaya nga takin na social media. Rin iba takin na social media. Kasi I mean, lilebo na marama usari dahil sa baka nga takin na Facebook. Bata for Better PG. Buy and sell PG. Mera market itakan na non rata kata milinga. Don na marama ore na non impita takin na chamu. Di man ang dolen don na tabaya. Gusing ni tabaya bobo ngo na tabaya ni coffee. Pasabak ka nga takochi, sabo lang nga babinaka, tao ilo man na chamu, era sangay, bolita ka na chamu ya, amin. Amanda nga yas, abiyaw, already ni, that's a genuine struggle. And it's something doon na kami, the support ako ken, right? Totoo ka saranga. Tapos kung may na Butter for Better Fiji, buy and sell Fiji, Tigo talaga na ipatapatan na biboli ba kau ito okay? Biboli ba kau ito okay. Good.
Sandarega satu na ipata-pata, mento pakai yang ngatakai, so we can use social media as a platform for marketing purposes, eh? Yeah, berarti sona ngaunay, sorna solembe ka sona ulumbaler na kai sa oro ni takachamu, oro ni mbuli sikonya, oro ni bababi, but how do I sell it? Sa keni sa usara nga di satu kuna minggo yan. No, talo na tanganin do na imbole-mbole leila ya wasotaba. Don. Nongu sangai teki bolita kikema. Matai au mandua ni bolita kana na keke. Au saliva kasama wangu isa ki bolita kikeke ngo. Nada verna nanu motu irna nongu friends. Nada verna nanu motu irna nongu family. Ni sa te bolita kikeke ngo. Ocha sangi okay. If kebaka ubina kata me otoso, I have to do this. I need to do this. And nangono sangi tegi butaga kina, and aunge reida na kina sa rondo chico mai na ilabo. Au sangi okay, sengi au sangi baka samta kiru na India na irna vasu bata kena bekanda na kay China. Pero sini mando atakendo na ka. Nada tenda mando atakan ninda sabi na kata menda toso wakamatu vale kenda ngana tina ranita baka ngatasara na platform gorri. Ya que baka ngatakan na old bottles for your jam as long as it's nice and clean and hygienically clean. Baka ngataka. There is no bad thing about it. You are recycling. Nasaraga. So it depends on how you view something, eh? Your perspective is what counts, eh? If you look at it on a positive light, it will work. Yes. Wow, totoo kasaranga. Wow. O vele subutale na nomu lakumena nomu bakasa mani bababi. Can you share with our audience? Wasi ver na maramara chiku bole bale. Klano so wasi terengango berto bida na bungongo rabarong chiku mingo na bimbi ni nonto bakay ngata nonto ngauna kina talendi. Teka mo may bala na nomundo talita kana bulim-buli. Oya ususuda kimai. I grew up with baking. Levo na ngauna na maramatinangu. Ando babuli dia wakalevo na babaji. Mata isarangan ni cake se nakaumbulian na sikoni. It was a coconut scone. And I kila over the years nango babia chiko mai na coconut scone kila na mata ni scone uda kaba karua. Maybe the first 2 years nango babia chiko mai na scone au siang ni perfecta. Yo, as I grew older and we continue to go back to scone au sangili buli na the way my mother does it. Kilando chico irerando kaya it's not the ingredients, it's the technique of baking that you need to know. Meron ni ko tumabi ko na result ko benakata. So nanong gusto nga mo perfecta ka not just not just nasconi, it was other things that I tried. Donito favorite chico ba matubale na pineapple payumbi. Na turanga tukangu sambale turanga na president sambale roto penenga nilao nindongole nilambasa kondo kerkera nga ko binongo nao mbale ekirenga vile wa mendonga na kengu pineapple pie. So everybody knows, okay, when he orders, he only wants that na pineapple umbi pie. Ayo sangila kuli sanga mo bakabona nongo commercial cookery certificate. What the kena baking patisserie bi Mr. Epingoni Wai, Virtona Service Pro. Nongo ngoli kale usaranga na kaubulita may virto. Ngay it started from there na nongo sa tigu bakanana no taka meu bababi mo boli takitali. So it was from that Service Pro that I wanted to start my own business. I still have that dream now. Mo nandola bondo na nongo bakery, sendo na nongo cafe, a coffee shop. Still in the pipeline. Let us say chico. But I know that one day I'll make it there. It started from when I nangono sa taraki na nanongo certificate may na
Service Pro. But baking has always been part of my life ever since I was young. And it's on the kabiro na lubengo. Arondo kindal mendo bongile musando baba biorondo ka. Why are you baking at the odd hour of the night? Ondo kabira awa mommy said dunro. So I use baking as my distressing activity. And I think in that process, I learned to perfect whatever recipes I had. Nongengela kuli huli mai na Service Pro, ausangeli huli the making and importance of knowing the ingredients in your cake recipe. Once you know the ingredients in your cake recipes, you can make up your own recipe for your own cake. Sa totokan din. Orto na Service Pro, orto abing karab may banolya mo si bitilyo. Orto everywhere. They wherever requested. And donong orto ang letter madangan ni somo-somo inanong koro. Orto libeng karabi tukina. Orto chingo isuba ngo ayaw away tigo buling go iway loku. Sarto te undola bona non orto non to outlet irango iway loku irango non orto kornibuli. So kabi nonrotongas ni buli Mr. Singh kati buli kinabongo this is good idea. Mondo takabara iwelo kumbleto welo who has the population and majority of the people here are women. Nindo natigong tango welo who does not have a bakery. Kima mindo we kanaman rewelo we have to go all the way up to Tamavo to buy. So Service Pro mertondola wirango nonroto outlet it's a beneficial for local community yeah. Pandi bibi kimam na marama sarana sandir kimbala mga buli chukmaya sa tekabu mete lo mamu mona buli da babi nakataka ng bababi mona bukida men business sa totoo. Nung ito lang ay Service Pro, sarto ba buli di mami na budgeting, budget ta kana ni mami na cost of one cake, o tiya how many times mena multiply ta kana costing niya meron ni rawata may kina do na profit from that cake. Sa sandin. Wata pa na nangununggo. Kanata ni si Bernie kanian do nakikim ni keke. Ni mbuliaw sa sarapot ngaya ni usawat at chiko bikim ni ati. Erto sali marutak chiko no kumata bubali. Sado ka chiko manong kuta. Ker me bakaliw chiko kami na keke. Barbar sa toto ko bakawot na keke may sumusomo. Baka naman na nangununggo niyo gas ni politiko setos chiko nga na naman ni bababi. Nungo timetable ni bababi bataken nungo takavaka nungo orders that I on the market taka is usually in the weekend. Sa ni during the week. Baka bo sarang akya baka me baka na mbaki sawoti akalongatan ni COVID break ruling ya vaka na Mother's Day. Aunge imbita vaka na Mother's Day box. Watching say COVID break chinga lago talman na Father's Day. Taka talon do talon ng promotion Father's Day box. Beauty kina na cake na pie na muffins na croissants. Unua au kilarin yung dapat yung maximize takakina na satisfaction ni non customers era poli yan ang una nga mo dakakina au sa au lima tak beto kila na sendra nyo au na sendra lewa binakakina no ngono so only during the weekend au babakina during the weekdays au dakakakay. Sa totoo kasaranga doon din ni baritek binakay kema mina maram ke barong chika ni kuwa din ni oningas ni politiko o mbita na numumoni mada metiko talanga do nang numungon ni bababi memorata to mikina sona sende maybe buketoka bike mundo eval totoo ko bakawoti ang kondo na kanimbolembole bike muna bakarong ti kumayo klani siya mo chikumengonge yapi kursinga endo takaboko na wuli na ulutang saranga do bitano
no chikinungo. Era ngolene na marama era takatak nga may bali na tubusin ikaw, na kakachamu, na dula-dula, mga talita ka na talo na Mrs. Wanga Bakatong. Kaya baka rong chimang ko Mrs. Wanga Bakatong, totoo baka uti na laran raw, na loko-loko ba kaya na wika kaya dulati ko, na lachi-lachi. Sa totoo kan din. So, there's no excuse. Yan na muray na tikinaya, yan? Iyo. There's no excuse. We have it there in us. As long as it's there in us, we can do it. Sa totoo ka sar nga. And then when you get the profit, sara nila invest sar nga yan in unit trust. Good. Kaya, wow, sa matalaw din na rongi talano ni ko Vimbole weekend. O talita ka na kao nito kung chukmaya that it's not too late. Seda, right? Yung tukun chukumay. So nung oran do ka na vital non investment nakabango. So sa pakayalo lay sa kaisa. Wanti pa mo sa ka na tini na pagsawot isen rosa nga bul na pagsawot. But you can start today. Yeah. You can only start now. Who knows? In the next 5 years time, ando na labo pinakora watamikin. So it's never too late to start anything. Yeah. Kaya bakanda na kahit ikaw kenda sambera. Then you will never start anything good for yourself. So nangona sando solmiki na bangondo na opportunity menda buli dendo na ka se menda rongo dendo na ka raon inda baka ngata ka to our benefit. Go ahead. Why not? Yeah. So you just have to take that step, take that leap of faith. Yes. Take that leap of faith. Take that leap of faith. Then do baka rongo chiko na sinaka nikua rongo da chiko na nakanda rubi talano tagatiko Dr. Tartisi has been wanting to do what we are discussing now and hasn't been able to, because of circumstances. Sarani confirmation sarangango may wanna kalo do it. Totoo ka buat na baka witray sa labot sa nga may nakira baka sumusomo si baka nakaun robi, just do it. Do it. Totoo ka baka witray sir, to baka bulot yung mga vida na marama din na kailangan, vida na marama to na mo kornibasu, nimbula binakan, nimbula na kanto may kambara, ni baka rongo yung may nikuha, tali ni may boss yung gondo na mundo marama basu. Totoo ka baka wati na biba kung geti ni marama tinana marama ni na kailangan may kambara na buku ni bimbi ni bisnisi kena kila kani bababi ti kung gobeyan di maute ngas ni politiko yan mo ni magawa do bababi kina indo naturang sa tarch mingo yandi kaya makarabia wata na keke merabi tartaray ni baka dabi kemun Kaya makarabia wata na keke nanunggo namba ni taliboni na Diwas Saiba 52 Ono Diwa. Se unirintaraya na nung email address na andifa2003@gmail.com. Ano ni email may biyaw, ni vitartar may biyaw na nung taliboni siya na nung messenger, nung Facebook account. Na maute pa koli korba katuran. Ya. Sa ni rin ba kaya William sabi na katsar nga ko misawa tayo na cake. Totoo ko makawati. Bikim ni na parang ti kumain na cake ngo. Sanda rin nga na kiniriray. Sa utsar to nga bando weekend. Nakya na totok. Wabili binakasar pa kaliba na maramang go. O sa wato pa kabida buwa. Bida na nito song ko may biti. Talita ka na manggosa ni Nona Bengarabi. Talita ka talaga nga weekend. Nito ko boli suba. Rasa nga nin raibo ko ay may dilibuta ka na kemunikeke. Totoo ko ba ko ndarede yan. Ito ko na yal ni Bengarabi. Ito ko na Nona Lori. Na Nona Dasulengan ko na wata. Nanguna dapat binakata may kauki na nomuniota na le dilibo na kemunikeke. Gay dilibo to na matandenden. Sa totoo ko ba ko? Pinakabun. Sa totoo kan din na orbital no ni kuwa. So ni batiwali kako ni baka binibinakat nga main biu may na ota. Biu may na ota so ni batiwali bikim do may USP.
Uncle John, lemu cukup dai lavo. Sabita ka bakalemu. Dotal nung utaro membaleta na unit trust. May tukun biak nga ba irataro chuk may membaleta na investment. Merang wala nga na website ni unit trust. Irarang biak kaya? Iyo, erarani ngole na website ni Unit Trust of Fiji, erarani download tak ngai kana nondra application forms. Ena chiku talenga na requirements, ena tamba kitung may non po website, so na documents, mera baka rautaka, may baka na passport photo, nondra tin letter, BC, supporting documents. Nangona sarada kabo chikinya, if Unit Trust has a portal where they can email things through, they can do so. Yo kake de mena original to doko. Right, okay. Otherwise, ana chika talanga na to office Boulevard, arangir to lisiko virto kina. Right, okay. FNPF Plaza. So na FNPF Plaza. Iya, do Boulevard to nangoneli we. Right, okay. So yeah, FNPF Plaza, bikin ni na barong tikumay sortar minggo membaleta na Unit Trust totokan jina na bital no bango and the biba kalungang kate kikina na maramong goyan di mote na non na bita biyo kasarangan dorin kay na go na accounting and economics and business studies ron idur bat kaya nilom, and she talks about investment, she talks about all this information about businesses bikin na maraman da chukwo ngay vale entrepreneurship sa totoko ba ko api kursi nande yapi. I think kondo na kabuli, maybe you can invite Andy Maute korba katurang to your group. If that's possible, though nakabulo ko vera na marama na tambani na business, so it'll be good to get you to speak to them too. Bosibe na raini buli na raini sasanga. Man, this is so good. Yes, sa talk about it. I can't wait to come to Fiji. Muli to wala na mo upside down cake. Wata kay na coconut scone ko talita ka chiko tamango. Sa do tukun chunga may lewa sa kan binakandin sa kan binakaya mo chukyo ni seberto mule. Sa baka usin di chunga yan sa likan chiko tamango. Binakabali ba sa maraw ni sa maraw tiko ko. Pero sa baka ni binakaroro chiko yan ni. Irano musilini lay maraw chiko ta nakan sikoni. Maka urin ko talaga na turangan ni natakalau ka may yaweng ko sa mulmunek talaga man dali unikan sa ko iyo sa marutan sa kacho ko mo ko vio leo sa kan binakan okay kuni le kata ngona ka via kana kekikina na dilivayan na kemunikeke iya isa na ko binaka pakalim sarayan dio musike mamiti ko na barong kanya kami kuwa na ni mami maro taka na mo loma soli na beka may waseni kuwa kanibuli bike mami todo kasar wakong bulo chu kanibike ni na siya mitik Australia radin tala neini durulala do bulo binaka ni bulo binaka talaga na siya mitik Amerika tinay TJ bulo binaka isa lele besar siya mitik mingo bike mo na siya mitik Dubai isa sa totokan din na iya binaka na bika waitaki kay nanonda may siya mabata chuka ni bata-bata ngo kono nonde bata-bata ni bitala no bata-bata ni nonda dobi bakaya langgang kataki bata-bata lang ni buli totoko baka wati ni rondo ngola may nanonda bulangi meron may beyo say tu and ibata-bata ngo buli binaka sa Faira Ogden malawang bula totokan na siya matikumay nakabali buyan jutal na kaw binakata mo ni wasya ni sember ni daban ndaro bitalan no. Iya, we bab ni benak changa bikem ni Dr. Tarisi na nom ni bisuri chiko biya na karna ni kuwa na wasia tiko songa na kala lai sona vokana nanu lalai sia vokasam lalai mena vokeira kina na luvenda ya leo na marama tinanda ratiko na bese vite na bese burubura na sona burubur ni lavo investment plans rarin bakaya ngataka membaleti rana luvenda entrepreneurship skills rarin bakaya ngataka mleta leta ni mara o chiku ni marama vulu tiku ni marama na vulu bina Congo
And the theme, weekend na marama na break the bias. This is a time that we need to step up and grow from whatever we are going to learn from the experience that is in front of us. Totoo ba ka ote break the bias dia na sarangai daron inda merarai tu kana ira na wekanda turanga era rei talanga ni rani rabuli me weekend. We can do amazing things, we can even do things better than them, not because we are women or female, but we can do it. Yeah, we can do it. Totoo ba ka ote binakabalib sa reandi ni simbarangani may dabo sulit tungo na ngono bikem ni andi keti kumbeka soni binakata muni baka binakabira and linga ni bisusu na tumbuta kemai baka ngone leo medo na musaba matabubale baka talanga kinangona na mu bulitiko kangas ni bulitiko may dadli high school sa kanangonongo. Na madam veteran ngono binakongo to manda manawab no binakatana klo na nona Lama kenana sanga bakando ni libikenda tu menda tu walubinyal sanga bakando ni ya wakikenda mai buana klo obab ni na ken buana klo na kamna ni kuwa na ya wabina kongo na soli chiko na ngauna muna biwisi kina obab ni na katelanga bikenda na marama tinangu bikem do na chigo boli melambasa bikem do na marama na koro isomo pabni binaka bikem do na nungunau nungunei na nomdo tur bitiau tu na bibaka sala nindo baka dorto na lomani nungumbula baka ngone lewa nungumatu buvale bikem do na nungu marama nana ni mai berto na nungu vasu na kelenga kambara Abab ni binang talanga bikem do na nomdo turabitiau tu na ngona ngandrebo tu kina na bibuke ken na biba kay longa taki nindo suliat tu biau na bukuni nongo sasanga katiko being a single mom looking after my mother and my brother abab ni binang chicken na bikem do sutiau Baba ni binakatalanga bikem do na nung ito kanyo nindo support ta kabakalibo na nung bisnisi nindo ta chikumay na nung keke mapay au nuita kanina bakalunga te chemical chunga na kalo na kena tusoy chiko na sasangaka na loma ni matuhu vale baba ni binakatalanga bikem ni na marama tumbu ni barong tal chunga may na singa binakaniko. I think that all in all it's God's plan menda vitalo no anakabina nikua na vitalo anakabina nikua sa busta kio talanga mo na sanga mo na to set talanga na nung business itu another doon nung now may Australia na wele no arido ko na nung rakatakan ni bababi oda paital nga se muffins deo anda ngaon gerto talita korto na bekan na me baka kimninga na nung bababi and she sent me a decorating set, a complete decorating set, 10 tables, piping bags, Russian nozzles, kakeri. Au sababu ni binakabona kaloni vetarai chiko na nambula na nongo men support kiyo talinga and nongo business ni buli keke babi pai. So now Eleanor, thank you very much for standing by me in my time of need. Naka. Totoo makawati andi na nomu vakavini kaya ukla na wasia talanga birabarong tikumai totokan dina ninda bitoko ni vakamarama ketikum beka so erabakarong tikumai ni kuar na bina katalanga berbitoko ni na nona tatandro andi maute na nona bina katatiko kome barambele utaka na nona bisinisi bina katatiko kome na nona coffee shop bina katal chunga kome na nona bakery Errawa ni nabita na nota tatandra nandona ka na rawa tu na linga soli tu talanga nanda linga rongo tu talatunga na yalo ni bitokoni na yalo ni loloma era baka rong tu mai na bongi binaka ni ko ke baka tiko so ni binakata mo ni baka longa tataka na marama totokongo
usaba ka bini binaka tukani vikemuni dona talo no binaka ni kua bula binaka ngo no bula omachi no bula na marama me bakau ni sarangota tukumena domo sama i bos tukani bata ngo ira na nonda marama nga bunga vira keme bital no bata yan dira kabiau isa au tuku bula nga ko bito sing menanga usang gari ko bakan dona marama ya se au sanggai ronga da bakan do tunan tomona dan itu bitalo no kerto na turanga marama nimbua gai ruana marama turanga nimbua ro buni wai sarngai bal nimbula vida na marama nimbua gai tuku me biaro gai tuku na mai nambalabu ni nung kumbulu tu nanti li buru-burungo au saga kilacu kini ni ruana ni tongo ni robuni wai rongon nimbua ko romai vosa ni singaya totokan dina ini nagere na ibata-bata lilengo diri au sarcukan di Hawaii era ni bisa mati weekend apa kebiokan ko ngone kino kilani tiko na mutatan rayandi na mutatan ni babavi au sa wilisi ko tunga ko lakukan mo likan dia na mu pai umi di ukila it's a signature dish signature baking that you do so on behalf of all of us Andy we want to say thank you to you and to your beautiful family bertona ngoni vale bakatal ngakin ketololom sarin vale benum do momoi vale nitaka ni na bulu binakatale nandono ngone leka-leka ngo so we want to thank you for your big heart and no mundo yalo ni loloma and no mo bengarabi vale to saba ka mo di chukayani bikem de mo loko to bitar-tar chuka mo na liba-liba laka Sandono, pinapalego mendo. Naka, manimanda. Sa naka. Sa totoo baka woti, bikam ni na siya matikumay sa rong-rong pinakandina na bitalan no kay Andy Maute, fa korba katuranga and anon na ngol meni ko me wasia tu no talan no maramang gas ni bulin tikna Darley High School iya and be mo ni mavawa e soliti ko kono no ngona mendo bava bikin ka voltaka me kurti ko ni non to sende baka matu bal gondo ni bari tek binaka bikin na raka tiko baka matintu bikin na raka tiko baka na kambani sa ngol tikumay na no muisau number 2 siya kanin dola kanali ang kami do tala na wang ni bola number 2 ke tiko tala dola wang ni bola number 3 sa toto kasar baleta ni na veka kiten tala kami tiko na yang atik na na nonton matuwan da bulital nga ni ko me kaku naman dua da kaku ni dalo lilay sa da kaku ni da bakasamtak mbe bakatukun chukoyan dia da sama dar to na bakasamtak na nugo tokani sa da mbe karto na tukun arto na nugo nga maramagas ni bulit to sa radio ni sa kotutun na village pie mele voltay kakua wakandua ni mantua. Berarti ni sampai tempat taman ni kamu. Saya tak tempat ya. Setelah mama rau tu kan dari itu. Dan no cindoran rau dan no cilim sangat bulu. Kira-kira bima tanggal itu elingan. Toko baka oti. Wah, bini bina kembali bikin ni nano meni siapa mai. Sapa kembali cukan bikin meni enak bina kani kuah. Anggota lah no meni doni bengkarabi mena ya tu Hawaii. Terisi pun di lo di sama di mata.